achia Meru TV oro bontu ya Jumatatu rikana ututhiatira kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya hamwe na kinya ututhiatira kiri Signet na Pang Meru TV kenda kugwata ndeto kurukira chithirite achikarika Meru omeya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya ni Wambita Muthoni wa Kiramana. Mama yani kwa factory ya mechi mikuru baciumirite no kumba kuthira bakiuria waziri worimi ethira gitonyera na utira mbeche chire chirorete chigomba kuthira chiba kinyilere chithirite achikiroro ni mubunge wa gishigo mbunge kiatia East Imporo wa Bure na ndireketie akumba kuthira achikioneka kararemi baweta babarenda utumiro mbeche ithimune cio ende chekulukira kiri atongeria ba factory chikethira achikiurira atiate na itithila chiba kinyira riboti mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia Wadhirinja. Ni arimi factory ya mji mukuru ndani ya mbunge katika nisti bara bachumirite na kuromba thirikari nene okulokera mubunge wa Mporo wa Buri atembete jicho cha mayani iraonekana milioni kana 31 bauto kuri komba kuthirikine kana kiri factory ya mji mukuru ende bethire baikirwa account ne cio kiombe bakiwa ibokera mbeche chomba kuthigitira kimanda ekitaba mji mukuru chomba kuithira ikiuro bora iraurite ringi tukuromba thirikari untubomwe thuru mheshimiwa Mporo wa Buri na Daktari Samuel William Ruto na PS Rono na Wasiri Mutaikawe mbeche ichieto na kindeke ikiakwateka na mbeche ikanekero kampani ya miji mikuru mbeche inirewa thuru murimi nondo chio kuma kampani ya miji mikuru ni akora bare obara batethereke ndie gotochuna ko mbeche itekinyila murimi twirombo mbeche uchikinyele murimi thuru direct ke murimi kariwa kampani ya miji mikuru nondo chieta kampani ya miji mikuru hamba barabaro yana murimi batena murimi atethuka batene kana murimi mbecha koito korombo binge mpera thirikari o ndeto iri kwaru kateo sibaraba tochunere mbecha aritibango ibo bakuthura no bakambira kuruma na ke India baraba tumaerwa anto baritangwera bandiki kampani na murimi obarea batumura batu bakanagera tubecha bakari bakeruma mheshimiwa Mporo bemwerote mbecha othiete na Mporo teka ko mbecha arete chietu Mporo ka watiri murimi kuthia tambia aye kuigwa kirero kya mchimekoro koito korombo haritibango ibaritangwera bahero barita akwenda kwendesa kiuga bati twithinene ana beto bangirendi naeni tutera ikia skuru thai mbeca cietu icio imikora na inkwenda usapota Mporo ngekwira atwikire inya nikenda twikiana thai ana beto kabemeci no tuito iro mbeca na ito kwenda tucokerie mbeca no ntuko kwithira ibu arika tukuria thina twigurira ira we munene wetu nikenda wa tutethia ito gwira mbeca uci imikora ibu arika wetie cio tucokiana beto skuru nguchokeria mheshimiwa nkatho sana gawe Mporo wa Buri ni untu bwa kuciayana kumarira mbecha chietu chia tekerwe ni mikora 131 million iratekwa iraita mwankau twekwambiria kirero mheshimiwa leo tuthikira turamwira na mwankau na tuthiatirite mbecha iu na mbecha utha cionthe utero teteciona na Murungu amutharimeke nene amwe na thirikari yetu itongeretwo ni Samuel William Ruto Professor Kidike Barono PS na ubange bonthe team twenda mbecha chietu ikeya kuriwa chirewe ikeya kuriwa michi mikuru ti factory ara no tuchia ikaita tafadhali itu baba to kwelenka Mporo mheshimiwa na thirikari bia chietu chie direct ke muremi kenda toni byo chokiana thukuru ya kabobote anari mbaba wete bakumenyoro ari mubunge weshwa mbunge ketika nisti gechonge kabebea awatanete na mandirector baba itene thai ibakubanga ikiyamba koti kenda kuri area ari mikumba kwitha kiro mbeche yi bakire kabebea kuria kuraya Buruna manto yake mayani mbari manto a mheshimiwa kabebea kuma muremi akorera make le thiri kabebea otaria ke India no tatora koria ni bimuremi akorera enu no to kwonga thirikari no mukora ibu onto eteru are okinyanga bia che muremi no to kubu kwonaka kena muremi atekaro mbeca no kwa thirikari
Chome biele wote wothiata mbeca aya na kanya kia antu baba thiata mbeca kabeba kethi kuro kwenda kuromba itokuije miaka 5 MP otebio otethie tiganisti na centuru watu ere mbaene kwita antu mbaene we baya mbeca ukiya thirikari ukomwamba nendo kwambia kuruma no kuruma mwecimu mporo rera mporo atema mano nto boro mibwa mechimekoro kabea ni tukumenya muno mantu yaku ya mainge muno no athuranite nja chiitha itumbite okona kioloa no athuranite muchio muntu yukathira itukuromba wa arimi ba muchimukuru kanya mporo abatethie ne utubombere batu tukurwa ndwa inene a tutaire tutakuona koma mekora directors na bakabea itokoma iba otanga mbeza kenda baeta kotini bari tonde kurwamia mbeca murimi atekariwe itokwera thirikari ya Samuel Ruto hamwe na Profesa Kindiki baile mantu murimi akarwamirwo mbeca uchiake bea kamtu kutoka bea iko ndiaria kabea uakumia ndande lakini ya kumia ndande mayani na thukia mayani na mia ndande nara je Rwanda nara na kurakungi na muthia buru atire mwana onte nthoni mwana onte mutetesi wa wananchi mwana onte no kuona thatara kana ate mwana ondaga no mongo na mwana onte thatara ora inyeli endo bara uanga mwana onte na ngiri milioni 500 impuro iba wate nthoni bare kana mwana onte mongo wa bari na imutura thatara na bara inyeli na bara tena inya kuba atire mwana onte nthoni na mwana onte pole sana endelea na ngoku kuthatira wananchi kiripoti ya Meru TV kumatia nembe chanda msimuturia wa Thirinja. Ibo ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja no ntubo twambire ripoti na njira ikinyanelete tuketana mbere na Ndeto cia Meru TV oro ni ati nende ya kariba kumantere cia nkabone bachumirete na muthuro yo munene arababutheti maandamano no ntubo kuthukanga ko barabara ya Njuki Njiro nkabone irene nende ethirite gitwika ntere mpanga kiribo ntubura botumete bakawa nende kinya biashara chwete ko bakwethira achiki buthikana njira yagirite na muno etithio bikibiki na kinya etithio bangare na gwetengare chona bikibiki cyo chithirite chikithukangira bare-barene ii nende bakiaria na muthuri batumete ntumoke bubunge bagishiko mbunge Kenothi Mentira imndaundi no ntubo kubatayanire araba murombete ombe kuthira gichumire na mpwina utira utethukire bono ntuthai ire bakomwenda nkurukirwo no mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi akari na atumiri barabara ya Njuki Njiro gwita shukuru ya nkabone tekeneko kumera eri nothimenti bangaratanite ugendi na biashara ntereshi ya nkabone nyuma ya kuinga barabara ukire maandamano ja kwangaratania ndionge kweregeria mubunge Rahim Ntereyu araba mumerete na kumwithukira nene niwe gutejanira barabara yu wakagita mwena bokuthithia maandamano kathomba gutetera barabara yu Rahim atarara igitukiriro kiawa mwana kwethera barabara yu ni kilomita 2 yake gutonya shukuru ya nkabone Mheshimiwa Rahim ugo tutejerete na mono njira iyo tumaturinga tumana arua miaka 15 ukarite tene twina institution inkorokia ithandatu aja no bati kwethira wonete bone untu wa maana mono gututhia kajira ka kilomita 2 ikege mtokuga ugo round yeje oka na mugabe mastingo na skuru nyingi aja sibati guthitherwa njireje at least tugekirwo nyaka bros karume ntukwira ndaka na nyago rume ntukwira botinda bikibiki ni aja ingwetekia baraba inge nyango gecia ugoro icire maano ntubakwithirwa bikibiki cietinda iba inyeretie ato tuingwa barabara tunogia ntuko cionthe ugwateta ntukwira bikibiki utekira mberingu twina munene wetu Rahim wangwa tuwenda ututagera barabara eneje na ito muthurite no keja twaeria twamuthura kaire batunya kurobeto bangwa bagutuma tukainyanja cietu no ntu barabara eje nyakora kungwa mtwera nyakorokia ura kuthukuma barabara eje buruburu tweromba buruburu tugeria juu chini tukuya chumani ya manto jonde tugiro chumani ya MP wetu Rahim Daud
tugerio muchiomenya njira tunageretio atumwerenja atuthiria barabara ore barabara baterete raimu na turengere raimu aetherie majengo athirie njira kwawe kwetu kabone no thimenti ati kabone atuta batu ende bori atire antu mameru no thimenti atu akare ati kabone tu atorumira raimu kana atu amwerere ate ina twathire raimu batue ekuro tweba kamata mwokoro na mia mwokoro akwaite aitere unjerene njira yongwa njira nere thina ito anto jento beto na mwankere tha iyo tabia turathithia atia otabia athithetie tugatora mwankare kunyamara mwankare bato turuga kietu kuringana Karibaba hamwe na mwarimu munene wa cukuru ya Nkabone Technical guciumia kwagĩrithia cukuru iu no betĩte na mbere gũtaritwo kumana na kũthũkanga kwa barabara iu aciari baingĩ bakĩrega gwikia arutwo bao kĩrĩ cukuru ĩyo nĩbo kuga ĩrĩ mathakene na arito ngara tukuona njĩra-inĩ retere thĩna mwarimu atugereretie mwarimu natugereretie arito ngara marĩa cukuru ĩthithĩtio kaiyũ ĩtĩrĩngĩ ĩthithwo Nkabone ũkaĩrĩ na ndĩ tũrĩja tũkamatĩte arito ũretete mũciari aeja Nkabone akinyara dispensary muciari akwĩra tũcoke na ũgũtigwo cukuru na ndĩ batu injĩra ĩna thĩna tũ buricu atĩ tũmũtĩĩa mũno rĩu na maka ĩna maroja manene Karibaba nĩ bacitĩte kwemberera Rahim mũbunge kĩrĩ gĩthurano twĩtĩte nĩkenda bagachinjia ũtongoria bũrĩa bũkathikĩra kĩrĩro kĩao Rahim anda kuromba na nta ito na heshima rene mono kera konoga Rahim tuthikire na igwe kĩrĩro gĩa antu baba ta kwende kwethina ngi ende Rahim ende akwire miaka uo karagitene Rahim akwire uma bũrĩa no karo Muriuki turuga tukomba kuthura mweshimiwa onge nyata karo Muriuki ira tomba kuthira rwanjira yetu mtora tuthikira tontona ndere tokoga tuthikero Rahim tukothiria mianga 25 tutethura ndonge tuonekanaga tuthiria Kiripoti la Meru TV kuma Nkabone gĩcigo bunge kĩa North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi Ibenya muno Mutugi wa Kiambi no ntuboro nuruna njira ikinyanĩrĩte njira maya gũkĩrĩ gĩthomo nterecha buru na nkulukio tira aciari bakumba kwithira bakiaurwa murio yo kurera aritwa bisi nende mubunge wa gĩcigo mbunge akiambure mugambire ndekiri na ruetiriti mutaratara yo kueyanwa kwambasare akiriana barabotiko chiumba na kinya baraba kumba kwithira bagichumiria na uciandikithia kiri mutaratara yo nende yora yoregeri kumba kwithira yugite na mbere antwantuko 10 nterecha buru atongere bakiaria iboriti mwingi chumire na utiri bakumba kwithira bagicyandikithia akiri kuyukia mbasare na kinya nende arabethirite bagito cyandikithio kethira kuri na kinya mabitha bakuringethania kura barwangirwa IEBC kendo utira barikyo cyandikithia akiri oya ni bombasare bakethira kinya bakiona kanya go cyandikithia na kuyukia ibande riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni iri njira ya gũkĩrĩa gĩthomo gĩcigo mbunge kĩa Bore rĩu mũmbunge Rendekiri Mugambi nambĩrĩrĩtie mũtaratara wa aciari na arutwo kũiyũrĩria marataci ya mbasare na nĩkĩrakĩaria mũrũgamĩrĩri wa gĩcigo kĩ Leslie Muthamia ũrĩtie aciari gũcumĩria kwa wingi na nĩkenda kũgunĩka na mbeca iji akĩweta wethire bo mabitha ba IEBC bravo atetheria bonene gũcokia kura kĩrĩ bara bathamĩtie o amwe na kwandĩkithia kura injaro mĩarie wa timbaru nĩ Ken Wenga akiuga bara bakagunĩka na mbeca iji nĩ bara baringaira kura gĩcigo mbunge kĩa Bore na mbasari iri kwejana narua no uria twejanaga kwamba mtu wothe uria uthuriritie akareta gi chief wao tukwira tugirite kitu announce tukambiria ku correct bursary forms ile chujuritwe ni aciari na ana na twambiritie gucokia narua twambiria na location izire nene Bore tuthatu na location kana machibu 20 Bore East na Bore West so narua twi ndene ya Maitei location Bore East na vile tuindene Ngarendari location Bore West na tuejukia form cha muciari wothe uria ukaderiva forms yau gukurukira the support of our area MP Mugambire Ndikiri itumbite kwithirwa twina inya antu ba ibande aja bukumenya very well that ituguti ketha no tete kibandi kana ketha kwina mwana uria aja ukwenda kwa registered as a voter especially the Gen Z now that there is a window to register twina antu ba ibande aja
na vile vile twina antu ba IEBC on the two positions na tuketha twina bo kuma narwo mwanka tariki 31 ndio tukuinga exercise hii process hii tukaendelea yo mwanka mwicho jwa mweri na mheshimiwa Mugambire ndikirie ugite we ati mwana omugongo kana okiu so itukujukia basari form chianto barabonde bachoketie muntu mheshimiwa ugire muntu ethirwa na gutakanya kawa ka apply basari then muntu lazima ethirwe ninde na nakwenda basari so batu tweja kila mtu uria ga apply basari we bora ki criteria iria tugite ni kumitwa basari mtu uria akiuteona basari mtu uria utiringaira kura bure na te batwi iu isheria thirikari kwathwa kwa ikaia kure ku no thimenti kana isioro kana Laikipia au nio kagina gaku kari so au nio umba kugira basari na kire aciari barata yari bambiriretie kuyulilia maratasi yaya kugunekana mbeca cia kithomo ni bacoketie nkatho cia mwanya kirerendekiri Mugambi bakiwa mbeca ici abatethia bunene na kuguro gukunene ikuona mheshimiwa Ndikiri atureterete basari cia ana baburi na atethia ana baburi mheshimiwa tutethetie muno na itwanete project cia wi nyingi woni kuma aratonya gitene guti mwaka ntonaga basari na rwe ndomithitie amwana mwathire form 4 ubu ngiari college ga kuthiria na kuno ngi ndiratonyire grade 10 na kwa rutero ambasari mheshimiwa na jana ambasari chao bwaga ankuga mheshimiwa ibwega no ntotire batu kuma otonyire otire totona ambasari jonde itona na itokuga ongerekere ongerwe 3 tam ongero kaire no ndo manto jera to thithiretie mbasari ici tugucainirwa na Arua ingwitikia MP wetu na ofisi ya wega tukurukiria cikombo turira na balance ira twinacio cikombo turira inya school fees ya na bara turaikirie grade 10 ngwitikia na ana beto bakomba kuthoma otho ikwarite batu aciari twiciumia ora tukumba au angi nkuromba MP wetu na ari amwe na ofisi yawe akinyirwa ni maratachi jaje tuturetete ntukuyenja na Arua ajategere nikenda akomba gutulira school fees ana beto bendere na kithomo na uge bwa aciari bakire barabangi bathamitie kura cio agita muntu waka mheshimiwa ruko akiuga ateja na ambasari nontu wethera kure kwa yukiria kungi wikaia kure kuruterungi mbeca ciaku tugire turantu baturi bambure ugira mbeca ciaku kure mbeca cia mbachari ciaku ara waikirie kureku kwa andombe antu babure twindi tucoke kura cia tubure kinyethero tiringira mheshimiwa Ndikiri kana ore onge ethera wina kureku bure ndu choro kwenda twethire twijinya wejire into bietu tukareterwa bia bure utena kura cia na cha bure nambirie kucokia no ntuntuko ya Arua ambasari ire icikujuku icia muciari uria uringaira kura bure icio form ciawe cikwambirwa koguo gankuromba aciari twinde bara benikite kura ciao tauni bara banyaganyagitie kura ciao nau ibaigwe bai free bacokie kura kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende o Laiboni kumantere chia Buri County Assembly ya Meru nithirite kiamukira riboti ira yethirite yandiki ni mwire yo taita yikenenie na kwethugwa tauni ya Nkubu itwika municipal wa Kiari Speaker wa County Assembly ya Meru Ayubu Bundi na ndenorete atongere komba kwithira abaino kiriru na kinya kumarira kendo utiro ntuibu kalikana kwithira kendo utira kinya Meru na ntere chonde cha Meru kwithira kwina maendeleo ya komba kwithira ya ikinyanira riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Rugendo rwa kwethia Nkubu municipality rukioneka ukwiriria kurika na Arua mbunge ya kaunti ya Meru ni kurukitie riboti ya karibata iterire na mendekithia jao mutaratara jukujiri ni kamiti tongereti ya karibata ita bagi kadha tongere ba Meru ario gavana Mutuma Speaker Ayubu Bundi na MC wa Nkwene Martin Kome Makasi ni gukinyanira mutaratara jujura jukujiri nkuchene wakagita antu baraba na dene teita kira bareterete muno ni approval ya report yao ya validation ire thithitwe ni kamiti iji inaka thitwa chata itwa kurukirio on Friday chata era kiribo kwi mantu yali kujara batendaga na ijo report iji ikwariria igakoswa neka ugora gwakara so ki community mantu ya na maana muno nyate ya ki chata muno tajara ya ki report iji validation ngugira twaberire tukabaitira ya weru niyo iji gitarire tukurita
na tutongeretwe ngabana wetu mutuma ntoithinkia na makasi areaja na MCA bange bonde bareaja na arua report yetu ikwandaptwa na batwe nande itukaritwe kwa antu betu bakage ogwa kore antu batwire otonyera bange barwaga irotongeria antu bagokinyanga kena bo ba benefit batenda kurus kena community benefit benda kongain kena community ithira utikie kuona Buria governor and please governor move with speed wasaina chata obachalire municipal board within a few months to come no bathithirinya ke athoke nene sana au nkubu ke kubanenkera ka kwa ndova municipal chata ke community yankubu kuringana na tongeria baba municipality jojo kareta mogaruku kathumba kuria gwako kwa mabarabara kuthondeka twanya twangui gatigati ka manto jangi kathumba tutwire kuruzi mbeche ingi muno milioni igana iria twatuka tukiona as a municipality na kinto wachagia nonto Nkuwi town the municipality na haru atukwariria tukuga now the government ni batuki initiative ya promote polytechnic activity college ni kenda na bajantore area anto betu bomba kurumetunda ria kwa kakato nyomba na kuliro intobira bienkubu tukwariria about a modern market ndene ya marigiti ya Nkubu akanara kamnara enya tukiuga thokwera na ndiri existing ni atiko meet standards tia anto ba Taita which is a municipality currently kiambere tuje barabara igekero rami dinera tutwire nyongo ya barabara kuza chikinjo kanyana ndi chinjoki gekero rami dinera tutwire no ya drainage nene Nkubu na muno siwa system siwa ne chumbura antu bankubu sana yeu actually ni dinera nene tuino dene Nkubu so municipality joka atwa solution ya mantu ja siwa system akinyanto beto kuona nguge dene ya municipal council gethereo the municipality mbondi we gethere kiandika antu antu bara bakandika itugite ke report yeu 60% ide ni rokos bataita ibo bakona ngugi au municipality jo tukangeni mono tukona ngugi tukona mbecha janande ndoterwa Nkubu itwe yo batu ande 46 million cha kuthithara mchi Nkubu kuma ntukwera twakorokirie na itu expected ke budget ye kuthithi county assembly na kuthithi national tukiona 100 million every year ni ontore speaker ibubundi enyerete obatu bwangwatano gatigati gatongere nikenda gukubia mirandi ya weti na mbere ronde turia tongerea tukona gintu giki akira kimbotethia antu betu ilasima tuweka interest yetu karutere nikenda tumboka mato murigo jwantu na nikenda tuishwa atumandu yagakinyendera na antu betu batetheke yume ne mbunge je kaunti ya Meru ni ithire gikurukia mubango jo ukundi arito baisi ndio shurukire mashukuru ja kaunti ya Meru bara bonte bombete kwithira baina na baba baisi di batombete kwithira baba soke de sukuru baba soke no ntunga bana Omeru na ibiritu kana kama Meru kiao no ntutha ukame bwekuo utebia kora bimiundene lakini ngabana na tengete mbesa cia kuruira na usuru kawira aria ngavana kawira ibenda tukurukia unyui boshuru skuru lakini gutari na policy uria ushuru bo kan distributwa ingredients ile kuyekera kiri mutu jojo bugaikaikwa atia tona ukwena mantu yatebuija ukatel twamba kumerungika kenda nande policy ithithio bwega imenyekana ushuru kiambiriria ke ushuru arabo kauma na monkara bakinya mwana skuru kenda bokinya skuru oteterete njarere cia makatels kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbeita Mutugi wa Kiambi Ibaya muno mutugi wa Kiambi no tupotokera riboti na njira ikinyanilite mbethe kumanterechia Southimenti bachumirite na muthuro arapa tharikirite mubunge wa Daktari Shadrack Mwiti bakiwa nende uteweti na mbere ethirite akireta ruteru na muno kiri ruterero akithomo araba murombete ethira gichoke biuria ebia ina aikirie milioni kurukia mana mwanja 30 ire ethirite akiamukira acherotora kithomo kia miaka 3 ire ethirite ari utongire ne bakimuromba nende na ibangi no tumwakenio ngirile 27 batethira bakimu akura bo barenda kuchala amutongiriro kwamba kwithira kibwithi gicigo mbunge ke Southimenti gikare ya gicigo mbunge kia Kiharu riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma
Eje ni migambo ya Ndindi Nyoro, mbunge wa Kiharu. Kwa Kiharu masomo bora ya 2026 ambayo inakava shule zetu zote za day secondary schools, which is covering grade 10 and form 3 and form 4. The school fees in Kiharu in the year 2026 in our day secondary schools per term, it will be 500 shillings. Niarana ndi migambo ya Ndindi Nyoro itumite ayuthi kuma South Imenti umira mujumbe wao na kumuria nethire akiita mugambo mono mantu jege kithomo na kinya kugotongerie ne bwa Daktari Shadrack Mwiti. Kithomo ni kithirite gikigwa bunene kiri gicigo mbunge kiawe ge South Imenti. Kiharu na area atukuona MP wao akirunga makabera twitite na abatu South Imenti re wetu ari bubu kana ate atarunga matwira ora twitite nao tukiura iyo wa Kiharu na ararunga mire uga mwaka jojo bari thomithia 500 shillings only, auga last year bathomithia 1500 shillings. Wetu na ate gutwira ora skuru chetu ikuthomithia batu constituency yetu netwire number 1 kemantu John the country wide gikithomo nio yari mbere inde ikiathirire. Itukuona kithomo uria gigukira na arantere cia Kiharu na iri ukirua MP wao ka MP wetu we Shadrack Mwiti ama mibungana atia rigugatuika kithomo ikio gikethera kiri nthiguru ndene ya South Imenti. Antu ba Kiharu bariria BCS ciringi 500 kuma ora we nursery mwanka ora we grade 10 nau gwitieguru bariria 500 Kenya shillings. Batu South Imenti na thine kwijira batu tutiuria inyanthiguru 500 turi inya 250. Nkuruki mbeu mbithiije ni kuria mujumbe Daktari Shadrack Mwiti ethire agitariria uria atumirite nkuruki milioni 730 kwa miaka 3 na ndi ari utongerie ne mwaka jwa 2022 wae wa 150 million, 2023 wae wa 184 million, 2024 wae wa 188 million, 2025 ere gukaba inyatha iji tore wae wa 202 million. Ene anda meto abare miguchoka grade 10. So to Kariba South Imenti, we are not happy and still we want answers. Ito kwenda accountability mbeche iji 730 million tumenyangugira chitete South Imenti. Kethira MP o Kiharu anenkairo ciawe ogwo mami utwire batu itukwenda accountability ya siringi kwa siringi na kinyamba asare ciaku thai tuticionete turikia fomu itekujukua itukwenda omenyane atia mantu jaja ofisi yaku igwita. Ni araba kirikiria baugite kiroto kiao na ndi ni kweberia mujumbe ujo utongeria ne ni kenda gicigo mbunge giki gikethira gigiukira kairi ngetha ati ou tugachwa mtungi uria ugatongeria South Imenti bubwega gatiri 2027 na ntu Dr. Shadrack Mwiti ugo no remero igututethia turi Kariba South Imenti batu turiuga atugocenjia na ntu nuremi gutwitira ngugira twakwete ngugi ciaku batu tukona na ndege utiumbenya komenya thina ira tukurukairaga na maturene jetu na ibwega muno etera 2027. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ibe muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagitumara ntubari botu na njira ikinyanilete rono Jeff Wagitumara twigira gatante gicunci gitu kia mbere akia Ndeto cia Meru TV oro keta kuna no ntichokerete na ingi inyingi. Karibu Embu
College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Queens Chicken and Chips Hotel. Jo okeneribia kureana bia kunywa bietu bire bidhuraniri na kiwango kia iguru. Tori mutidwa akwina Meru Mosque. Tori na starters ta shawarma na kebabs. Extras ta cheese na samosas. Fresh juice cha mithemba yonthe. Rotisserie chickens, chips, chicken pieces, combo meals, kings meals, family packs. Anitogitaga outside catering. Tori na outside catering offer. Kiri customers bambere. Kope amanto nkoroki turingire dimogo korokira 0727 775 555. 19 Coins Chicken and Chips Hotel. Fresh and tasty. Karibu sana kire tunchiketeke bieleke ndeto chia Meru TV oro bantuku ya Jumatatu tariki 19 chia Januari mwakene turiwa ngirile 2026 ngo watewe ni uringi na wite na mbere na ututhiatira kimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amana kinya ututhiatira kire Signet na Pang Meru TV kenda kugwata ndeto kathomba woracho tunduka Meru omenya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya ntuku inka yake anyuma ya arimu bantere cha Nyambene kumba kwithira bakibwithia ithurano nendera rombere kwithira agichalwa ai secretary general wejekene ya Justus Maura na chumiritie na kumba kwithira nenda agichokia nkatho ki barabarombere kwithira bakimuthura na akiwa we aitiare kumba kwithira akirutaniria bongo na utira kithomo akikumba kwithira akigiukira riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkunja na iboya muno kire antu bonthe iboya sana kire wananchi wote wa Nyambene na Kinyamiro asaho no ntoimbethire tonde kia chairman wa Kenya National of Teachers Meru County Council. Asanti kwa Kenya National Union of Teachers. Ni Justus Maura Kabuchia mwandiki mnene wa kiama kia kurungamira arimu mwiri oyo Nyambene kiyekeneta KNUT aracokeretie arimu nkatho nontubo kwimuyika ke kithurano ani nyuma ya ntuku imwe kumba kwethira kioyo ucindani riu akiromba kinya atongoria thuro na kura kumba kwethira bakiwatele kiwate kithomo nikio kiumba kwethira kikianania antu bonthe na kinya kurianira methene imwe na nene na kithomo no kikimutokoraya na ende bakomba kwithira baitira kithomo na muno nterese mwiri oyo yembe kinya ciari bakolo ni kuritana nabo itumike kithomo ziange yonthe kuma national office mwanga kinya o other stakeholders kire education sector
na kuona kinyana betu bakumba kuthoma bobo ya nontu utongeria te kwithoro munene yake utongeria kwithwa no kumba kuwata barani ni njara baitaitia na nkiura sekinya bara all our stakeholders kuma our members of parliament, our senator, our women rep, na kinya MPs, na kinya our MCAs, na all elected people, kinya kanisa, parome, na kithomo. Kaitene kau kikabutia na wetewe akaendelea kutitanguia yewe na inya na uma kirika itakara rengia sokwo bisine yawe ya kurunga mirarimo. Pisa indaciometie itarunda ariara miaka ile nusu na ndaciomio gartirangwe rambomba na inya yonde na ume wako buonde na nkiwera ya kuwatania kinya na ofisi yange yonde kuma national office mwanga kinya all other stakeholders kire education sector na kuona kinya na betu bakumba kuthoma bobo ya nontu utongeria te kwithoro munene yake utongeria kwithwa no kumba kuwata barani ni njara baitaitia. Kiripota Miro TV kumembe mbeta mukiri onkonja. Hibeya muno mwandiki wetu bwande mukiri onkonja kumanterecha yembe no ntuborondu na njira kinyanilite munini wa rais Kithure Kindiki abaina rais wa Nthiguru William Ruto bekinyite nterecha Kasarani akiri mutaratara yo kwaya mbecha achia nyota kiri ayuthi bakiari bagwite mbecha icio tira yuthi bakumba kwithira bakigunika na chikethira achikiguna yuthi kuma wandi chionde Nthiguru ne ya Kenya. Rais William Ruto ariwa nende ayuthi nkuruki ya 820 bethirite kumba kwithira kigunika na mbecha icia mutaratara ya nyota. Mutongeri wa Nthiguru Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki rwari baikinyite nterecha Kasarani kienine kia Moi International Center kaunti ya Nairobi kire kurekere mbecha cha kuguna yuthi kumania na mubango ya nyota. Na aria Rais Ruto akiaria wete nkuruki ya yuthi mana ya 820 ya Kenya bakagunika. Hii mpango hii itafikia vijana 820. This Nyota program is a program that will reach 820,000 young people in Kenya. Unajua mara nyingi, mimi nataka niwaeleze, unajua mara nyingi nimesema na mimi nitauliza mawaziri hapa. Tumesema ya kwamba tumeweka mpango kamili. Vijana wanafanya kazi katika ile program yetu ya affordable housing na markets na hostels. Watu wengi wananiuliza hawa vijana 500,000 wako wapi? Wengine tumewaambia ya kwamba Kenya hii in the last 3 years tumetuma vijana nje ya Kenya kupitia kwa mpango yetu ya export of labor. National Employment Authority wameprocess vijana 530,000 wameenda nje ya Kenya kufanya kazi. Wananiuliza wako wapi? Ankoro Kiruto wete mutaratara yo wokira ntukembe na kinya utiira iba gutetheka uturone. Hii program iwe ni program ya mtu kujituma. Sio lazima umjue mbunge ama governor ama chief ama mtu yeyote. Hii program ikuwe transparent, hii program ikuwe accountable, tuwachane na brokers, tuwachane na watu wa hapo katikati. We said this program must be transparent. This program must not be subject to patronage. Sio lazima ujulikane. Kaitene ukaumunini wa rais Profesa Kithure Kindiki na wete mutaratara yo nyota yo wete na mbere Nthiguru ne yonde na kinya wandi chionde chirigiri kumba kwithira chikinyilwa. Mradi wa Nyota unaangazia vijana wetu ambao kwa sasa labda hawana training, labda hawana stakabadhi za masomo ya hali ya juu, lakini Mungu amewapatia maarifa ya kufanya biashara na kutengeneza utajiri kupitia hiyo talent Mungu amewapatia nayo ya biashara. Lakini kwa muda mrefu program za serikali zilikuwa zinaangazia watu wenye masomo, watu ambao wako na ujuzi, na hii Nyota program inaleta inclusivity katika mambo ya kusaidia vijana wetu wa taifa letu la Kenya. Jambo la pili
ambalo ni muhimu kwa hii program ya Nyota ni kwamba hii program ya Nyota ya kupatia vijana 70 kwa kila wodi msaada wa shilingi 50,000 ili kufanya biashara. Huu mradi uko katika kila ward ya taifa la Kenya. It is an inclusive program. Kuma methene ya Ndeto ya Meru TV. Pame bajumbe kuma akaunti ya Meru bedrete bechikinyia kiri factory ya mayani ya Imenti factory nene bedrete bakiari na kurwari bedrete rukuru gitana mbere wege kuongela ugoti kwa arimi ba mayani bachumerete na kumba kwithira bakiriana na rwaru bakiura mbere kwithira kiria tarwaru ate kumenya kiongo kira kumba kwithira akiwara bagwite bo batetekeria akona rimba mayani bakiomba kwithira bakiongelekana kuongelo mbeche ingi cia ugoti riboti mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Iji ni migambo ya Kathoni wa Muchomba ura ni mubunge wa Kithunguri constituency miario nayo itite gitara thigonku na kuga uria bonus ya majani ithirite kinama na kinya gwikirwa maogoti Kathumba untu bwethire bukiunanga nkoro bonene arimi bakimera kia majani. Bonus yenye mlikuwa mnatarajia ya kusherekea sikukuu imekuwa duni kabisa, yani pesa ya aibu. Ni aibu wakati unalipa mkulima 6 shillings per kilo bonus. Bonathi. Ile pesa tulikuwa tumegojea ni 70 shillings, 60 shillings. Wengine wanalipwa 24 au ni afadhali. Wengine wanalipwa 50 ni afadhali. Kuna wale walilipwa 11 shillings na 6 bob kule Kisii na kule Kericho. Najua wakulima wa majani chai mmekasirika. Nisikizeni. Hamujakipata. Na mimi siwauzii uoga, nawaambia ukweli. Musipo nisikiza na musikize vile tuna maneno ya majani chai inapelekwa bunge na vile munafaa mufanye nyinyi wakulima kujikinga. Musipo nisikiza wakulima wa majani chai, hiyo majani chai yenu haitawasaidia mwaka ujao. Mnasikia kuna bili imekuja inaitwa T-Bill Amendment 2025. Ndio hii niko nayo hapa. Na hii bill ilipitishwa Senate, ililetwa Senate 2023, ikapitishwa with amendments. Sasa imeletwa bunge la taifa. Saa hii tumefunga bunge, hatukuimalizia, lakini tayari imesomwa. Wacheni niwaambie wakulima. Majani chai iko na taxes na deductions 1, 2, 3, 4, 5, 42 of them. Majani chai ikiuzwa katika auction, kutolewa ile matoleo inatolewa matoleo 42. Hii bili inasema ikipita tuongeze matoleo. Tutoe 3.8 shillings per kilo of tea sold at the auction or at the direct sale. Tupatie serikali. Ni untu nandi butumite pamwe bajumbe ba kaunti ya Meru kwija amwe kiri factory ya Imenti batongeretwe ni John Mutunga mujumbe wa Tigania West na kuga miario iu ya Kathoni wa Muchomba ni ya urongo. Just before Christmas, antiviral diunkuni mheshimiwa Kathoni wa Muchomba from Githunguri auga mantu ya mengi muno yari atari umene na mantu ya atari umene ya confuse antu sana kutona bwirite kabwagirite tu ya kwarira arimi ba directors ba factory chia region ye na kinya bara bangi ba kukongi kwothe batwita tugeta kubeleza mantu yari ki statement ya Kathoni wa Muchomba teuma utuma bwario ni urongo nontorauga omurimi akariwa chiringi 3.8 3 shillings and 85 cents ni urongo nontu o kilo mbuga levy ya kwithire reo ikathe 86 cents is not even a shilling kuni urongo na kithirikari katugerete ku reduce levy yari mbere yari 1%. We have worked it down to reduce it manka 50 cents or 0.5%. 0.5% bando tu na negotiation na Tea Board of Kenya na tutikona ikurugithia 0.8%. Nende kwa rire mantu yari kia other cost added na binambi katu reduce it what was in the Tea Act ya 2020. Tea Act ya 2020 iliwa 1%. Na watu tuliwa 0.5%. Kana maximum 0.8%. We have not settled. The report will be out na itele exactly
or there is. Ni mantu kinyaja kwa tiri ni Daktari Shadrack Mwiti, mjumbe wa South Imenti. Na tau chairman ya uga utegintu takeu ba augo taxes wirera wirio itio na tugeta na mbere batwe na parliament kutegera manto John nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ibaya mno mutegeri wa Meru TV no ntuba gwita na mbere na ututhiatire na kurugi no ntuba kona kanya ka ututhiatire kinya kimitandao yetu yo kinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya tugegira gatanta ngateto chia Meru TV oro au ni ukambita muthoni wa kirema no tachoke nkatho akiri andiki betu bande tona kinya mwerekeria fitness no ntuba utire Meru TV oro ikumba kwithira ikinyanila.